o ka tswa spend le bokae mo di-tripping tse no di tsamaya ko ntle ga lefatshe ko Dubai o no re no attendileng kana go fale? Honorable Chair, can I not share? Gore no ile tripping. Ile tripping and what I had gone to attend. No ile tripping mele ya tiro. Me o ka re na le sephirinyana. Ka share outside this forum. Thank you very much. You see, they have this tendency, mapodisi ba rata gore tshosa, bona le ma-DIS le masole. Ba na le this thing, a go stogole thata ba dirisa this thing ya gore ba re for security reasons we cannot disclose for whatever reason. We will accept it for now, and I accept it, Mr. Chairman, for now. But I want to demonstrate gore some of these things they are not necessary. We're supposed to be helping mapodisi ga ba tshele sentle, ga ba nne sentle. Ha go kwatla fa bo bua ka fo batho ba sa nne sentle te mapodisi ga ba apara sentle. Ke lona fela ba la apara sentle lona ba di beje tse dintsi. Mapodisi ba makgasa. Mapodisi dilo tsa bone di thuntse. Mapodisi di tlhako tsa bone ga di a nna sentle. Ga ba apara sentle, ga ba sele ne ke le ko Mokolodi ko police station e go teng ko Mokolodi some post ba kupile boroko mo VDC. Ha ba na la le motlakase, ha ba na la le stationary, ha ba na le ga ile sepe. La stempe sa bone se one fela gore ga se ka ba sa robega sa senyega batho ba modimo ba bana go kgona go dira tiro. Not even a car, not even a phone, not even a cell phone so all. Thank you, Honorable Bell. The senior officers are busy going all over the world. Kamadia. I go prioritize sentle.